Šta ima kod vas? Mi danas igramo Minecraft. Minecraft, to je predobra igrica. Igramo ljudi Minecraft Pocket Edition, besplatno smo ga instalirali. Ljudi, mi smo našli jedan village, igrao sam ja dok nisam snimao, nema veze, ali ljudi, mi se vraćamo tamo gdje smo prije bili, na to na naše mjesto. Idemo se tamo vratiti i nastaviti kopati i raditi to. Jer mi je tamo puno bolje, mogu napraviti svoju kuću i to. Predobro, Minecraft, preživljavanje igrati. Svi ga igraju, svi ga snimaju skoro i onda sam i rekao i ja ću ga snimati. Predobro kad snimaš Minecraft, dobit ćeš više suba i to. Ljudi, ja ne snimam puno, ja snimam 3 dana. Nema baš puno videa. I ljudi, kad to napravimo, javi vam se. I ljudi, napravili smo 64. Pogledajte. I ljudi, imamo prepuno ovih, predobro. I ljudi, mi to stavljamo u chest. Moramo raditi kuću. Radimo kuću. To ne triban. To ovako. I ljudi, idemo puna drva. Što smo napravili, ovdje su to negdje. Gdje su drva, jebote. O moj Bože. A evo ih ovdje. Tu ima priko 64. Pogledajte, ima 2 po 64. I ljudi moji, kad napravimo kuću, javi vam se ja. Ljudi, mi danas ipak nećemo raditi kuću. Tek u sljedećoj epizodi idemo nešto staviti u chest i nešto uzeti. Trebamo mačeve. Ovo nam ne treba. Ljudi, ovo nam ne treba. Zato što ne želim to da izgubim. To što idem u rudnik tražiti nešto. Ovaj će video malo duže nego oni trajati. Nisu uvijek trajali malo manje, ali ovaj će malo više. I ovo ostavimo ovako. I ljudi, idemo po gori Ugljani, našli smo ga. Ovdje, pogledajte, Ugljane imamo sada. Ima tu Ugljana.
Ponio su valjda to, kramp sam ponio. Ponio sam kramp i ljudi, tražimo ugljan. Ljudi moji, i dosta nam je 13 ugljana. Još ćemo ovo. I onda idemo po rudu. Moramo opet ići doli. Ojme, kako mene ovo živcira. Ljudi moji, ja moram nešto napraviti, to sam trebao prije. Ovo zatvoriti. Ovo jedan. Ako, ne. To ostaviš tu. Jel imaš to kada? I ljudi moji, moramo brzo ići u ovu rudu. Ljudi, ovo će trajati maksimalno 10 minuta. Možda malo manje. Ljudi, pogledajte! Predobro. Ljudi, možda budemo sljedeći put igrali u multiplayer Minecraft. Ljudi, možda već danas nastavimo
ljudi, to je to što se tiče ove epizode Minecrafta i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!